Nalo telespectadores era episódio de né, ita continua reflete buat rumah quando ba na infeto nebe hetan fatin fatin bot e igreja e razão nebe makahalo igreja católica é devoção forte ba na infeto. Algo será e episódio da uluk né ita rona kata anjo São Gabriel hasuru na infeto. O di hato maromak ni plano bania, mas be episódio ida né, ita hareu itu angkata, afinal na infeto, acompanha Jesus lá os o ahira ni moris det, mas be acompanha Jesus to ihe crusul. É betir mai ita se rona evangelho, é be haktir quando ba Jesus mate he cruz e na infeto acompanha Jesus ihe crusul. Evangelho ita foto ho se evangelho São João capítulo sanulu recensia. Versículo 2:5 to 3. Jesus ne inan ne aling katag Maria Cleofas ne fen hotan Maria Madalena hamrig besig Jesus ne cruz. Hare tiha ne inan ho escolante ne ben ni hadomi hamrig iha ne sori Jesus liatum ban ne inan. Na infeto o ne oan makidane. Hafoen ne liatum ba escolante o ne inan makidane. No horioras neba, escolante ne simuquedas Jesus, simuquedas na infeto e ne uman. Tuir mai, tan hatene ona katak buat hotu lau tuirona, ato halo tuir lolos escritura Jesus dehan hau hamrok. Iha neba iha bulioan ida hotu asin. Tanne sira habokon, tuasin iha esponza ida, iha tuasin tau iha fafulu tutun o di lolo ba Jesus ne ibon. Koko tiha tuasin Jesus dehan buat hotu tuir los ona. Afoin nia halis ulun o di saran ne klama. Alok sira, ita rona iha passagem evangélico ne na infeto ho feto baluk seluk Maria Cleofas ne fen ho Maria Madalena sira assiste Jesus Cristo ini mate e cruz. Maluk sira, iha ne baita hare mamos kata na infeto ida nebe simu maromang ni convite ho de kata atanuan makane. Afinal nia sai tebes du ni maromang ni atan. E mas que Jesus Cristo lulos ne nia oan tir maromang confia bania, mai beita hare kata nia hatudu nia angkata nia pronta to servir Jesus, nia pronta to acompanhar Jesus, o Jesus mate e cruz. Sira, nebe tare kata na infeto ho Maria ne Roselo nebe acompanha assiste Jesus ni teros no mate he cruz. Ita hatene kata iha neba Jesus molo kata husig ni inan molo kata husig ni escolante sira nia hanesan aman ida nebe aman ka inan ida nebe atu husig ni wan sira ihu malara e tempo ikus molok ni mate. Bye-bye ne aman hameno helalia ba oan sira oan idane maka imna rikusoi nebe hau faheba imi nebe maunian makane aline makidane nebe uma fatin ka to oska saída det lembrança saída det aman fahe hane sambasira e Jesus nia maromak mas que nia na infeto makakos tama maromak hilinia mai be ita tene katak molog Jesus mate he cruz, Jesus hatudu ni hanesan fali aman ida. Aman ida pa São João, e mo hanesan aman ida pa na infeto. Nebe molog Jesus mate, Jesus hameno hela, faha hela ni rikusoin ba São João no ba na infeto. Rikusoin saída. Maluk sira, molog ni mate he cruz, nia hare ba. Cruzun ni hetan na infeto heneba, hetan mos São João. Escolante ben di hadumi heneba. Hentam ni liatun na infeto. Ita triste, tambah hare hau terus, hau mate cruz, mai bena infeto, hanesa ita hadomi hau, hanesa ita taumatan mai hau, kita haluhan, kami escolante iha, tamane hau entrega, João ba ita, atau ita simu João, taumatan bani hadomi ni, hanesa ita taumatan mai hau, hadomi hau. Unemos pelo contrário, Jesus hare ba São João nebe lara susar triste tamba ni mestre, terus atu mate drau kia cruz. Jesus lhe tumba São João dehan. O que está triste tambah hau, mas que hau husiko,
Mai hau rai hela hau ne inan hane samos hau ne ang magbahela one. Tamane kita haluan. Hane so simu hau, hane so hadomi hau. Simu hau ne inan, hadomi hau ne inan. Tau mata hau ne inan. Então maluk sira, nebe ita dehan kata. Jesus entrega São João hanesa nia rikusoin, nia escolante nebe nia hadomi, bana infeto atu tau mata, hanesa inan dia kida, nemos ba na infeto Jesus entrega São João hanesa nia rikusoin, ida nebe na infeto la bele haluha, tu na infeto tau mata. Maluk sira, hoje buat ruane ita dehan kata. Quando Jesus entrega São João ba na infeto, Jesus entrega igreja, entrega itu todo ba na infeto. Nebe ita ne ita hare kata razão que quando não ida nebe tamba saída maka igreja e defusão forte ba na infeto, tamba Jesus entrega na infeto ba igreja, entrega igreja ba na infeto. Yang maluk sira, nebe vai hira Jesus entrega tiha na infeto ba São João, entrega tiha São João ba na infeto, entrega tiha igreja ba na infeto, entrega tiha na infeto ba igreja, firmai na infeto ba São João las parona iha ne, mas decida se acompanha na fase em processo roto Jesus ne mate iha cruz. Nebe sinerua iha neba e molo Jesus atu mate, Jesus atoli fuan ida nebe ita den kata ke dia fuan ida nebe atoli Allah susah nele hau hamrok. Alu sira lia fuan hau hamrok. Bye ita den kata ita hamrok babe. Quando ita hambo suana ita precisa be. Quando be laiha ita precisa hemu be. Então ita hamrok ita nesse precisa be. Jesus quando nia atumate cruz nia den hau hamrok. Nebe lia fuan ida hau hamrok ne bele tamba Jesus nia ibun maran demais nanal maran demais. Nia hahu desde da desan lori cruz patoi he forro calvário. Ema hedi ona nia cruz nia atumate. Mas bem atumate e husubi atu halo saída. Tama bene la fomoris bania bene é importante ona nia hina atumate. Tama sira nebe hau hanoi. Jesus ni hamrok ida ihne laos hamrok ba be mai be hamrok ba dome. Ida Jesus atu dehen kata hau nebe maroma kau mai he mundu hau mai lori domin atu fahe ba ema. Mai be ema sira nebe foteiros mai hau sira ne kia iha domin sira la hadomi hau. Além de dene atu dehan mos atu bolo itani atenção kata ita hototo hare ba São João hare ba na infeto. Jesus sakarak atu ita faha domin ba malu hanesan na infeto nebe pronto simu São João hanesan nini on e São João nebe pronto simu na infeto hanesan nini inan. Nebe simu malu hadomi malu ida ne mak be ida nebe bele halako Jesus ni hamro ida nebe bele halo Jesus sente contente. Nebe ita dehan kata Jesus ni hamrok ne so na infeto ho São João mag bele fo be ida ne laos tua sini ida nebe maka ema lolo ba Jesus ne nanal ne ida ne makalo Jesus ni hamrok la kon lai. Nebe domi nebe na infeto hatudu ho São João hatudu ida ne maka domi ida nebe halako Jesus ni hamrok. Hafoen ikus liu molo Jesus mate Jesus dehan buat hotu lautir los ona. Vai hira Jesus dehan kata buat hotu lautir los ona. Ini mate alis ni ulun entrega ni klamar baman maroma. Maluk sira buat hotu tuir loson atu dehan saída atu dehan kata Jesus mai hamundo tamba aman maroma ni plano. Nebe tonia mate ita dehan kata Jesus la desvia hosu botida. Mas que toda, mas que difícil, mas que nem tem certeza, tomate é cruz. Mas Jesus pronto, simu buat hotu. Então, nia mate é cruz, hatu do kata, nia cumpre lolos, maromak nia plano salvação nia, nia entrega nia antomak, mas maromak, atu usa vai hotu nia salvação. Nia halo buat hotu, tuir los ona, maromak nia karak, tuir los ona, maromak nia vontade. Tamalu sera, maita hotu nebe morisi mundi dene, kita haluan. Vai hira ita taamona he fulan maio, fulan outubro, ita reza rosário, ita reza terço, e temos samba na infeto. Que ita dúvida a tu reza. Tamba, sem igreja, na infeto, é mal conhecida. Tamba, Jesus te entrega, na infeto é igreja. Mas bem que está luan nós. Se na infeto é igreja, ita ina nida la ia, igreja la ia ina nida, igreja la ia matadala nida. Ita conhece Jesus o sinebe. Ita hakat bato Jesus si henebe. Tama ne maluk sira kita haluhan. Ita iha defusang bana infeto tamba
na infeto e manebe simu mensagem maromak nian hose anjo São Gabriel e nia ida nebe simu anjo São Gabriel ni mensagem nia den essa nai atawa makne haltiri tani lia fuamba ni cumpre lia fuani dane to Jesus mate cruz Jesus dehan bototo la autir los kona maita ia devoção forte va na infeto atu bele buka moristir maromak ne plano e kusmai molo kita mate te den kata bototo la autir los maita cumpre maromak ne vontade li hose na infeto ni exemplo e toia